Inyuma ho mukareba amakuru ubwo kitongore kirukure byo bahangwe cyane NEMA kirukutema emisiri omubisharara Rubindi mwene rizo bo muntu omuntu we yakwatwa mu Rubindi abo kuremera kwinga omubisharara bwanyuma yo kusiga bigaze mu fureje konka wakajigura kifuba akahinga obusya abo kuba hato gwatusishiro bwire twabire twagumizemo turiyo tugongera ku restoringa kuya mu kartusi kuya mu emisiri konko gwateganisa tuncho kureba tugarikira mu mwanya ogwagarikira ka degrading konka plan eringo nza kugenda systematically tuzasharira kimwe tumanye ngo echo twakira restoring okurugera rukure byo bahangwa muri MBARARA district mwese Joseph nagira ngo abakwatwana baza kuvunanwa kandi batwarwa mu mbuga z'amateka nabwanyuma ne baza kushashura cost zona ezinema yatiremu omukoro mu rumogo tengwe nango mbampurire kagonji manya bampurire nkahi ntine mu rumogo nkozire ninteko kusiga impact kunda atandika kisharara ninteko kumekinga shwa ngo kisharara echo cyaba restored oriyo mu kisharara stand wound keshaha yona yamwe byo kuriya byawe ninga sharure byotire mbyona kongo tagira utagarakaye owakwatwa yamanywa nka aine musinguzi kandi okurugira rukure byo bahangwa bwambara district Joseph nagira ngo ogu yakwatwa abo kushemere birajoro bya NEMA otireho no kositeme rya Rubindi abo kwenda kwangusya emisiri aha mugasho myingi yona ngo muntu omwe nenda kushiganyirwa mbuye nta murundo ogu katwa muhire restoration order konga ya byona yabutamwa matu twamugambira yarema mbuye nizobere twatunga mushita twamukwata emisiri yatemwa harimwe ibikijo enyanya ebicori hamwe n'ibindi bingi etawuni ya Rubindi Ruhumba Town Council eyetora riteme na munonge mbaru yifo ecabane mabosere ne barabura abantu abaherira ritemeri obutartahirira abwa TV West and Evans Taremwa Kashari MBARARA.